Kublai sibun ya pi ke perlong ki beset pe ya ki video jong gane ke channel sengau ba like bat subscribe kam tam ya kitu ki bon thamai hakane ke channel hakane ke video ngin pai kendian shipang unai khunna kumba ong ka wei tin teng teng ukhanna ulong pa ya orang ba wat la garta ka badang rid henre ulale sibun ki kam bakrau ha ka jing ya lenti jong u kum ukhanna samla ka kerteng unai khunna udai ulamin yamal lakhai u ha ka khatlai terik kelalengkot jong usnem arjar nyau watla udai tang ukhanna ndrei ula kelalong urang elekai football batbit jong ka Spain tang hakarta ka bakan rusnem uya lekai kum uwinggar jong ka Spain bat Barcelona hala liga bat ka kenhun Spain lanyau yu kum uwei na kirang elekai batbit tam ha ka perthai ha ka ne ka juk menta namar ka jingla jong u ban ai pass ban dribbling bat ban thau kabu kum no ban thep gol ka jing kali kami menta ka e ka bapan kharau chu ya unai ukhanna samla watla hakarta ka badang rid andre ulala ban bu record sendan mar sendrung sya ka kenhun kirang ba lane senior footballer uyamal ulabat ya ki record kum unnong ya lekai bakhanna tam ban mi madan ha ka final jong ka UEFA European Championship unnong ya lekai bakhanna tam ha ka jing ya lekai football UEFA European Championship tang hakarta ka bakhan rusnem ulamin yamal ula kelalong ru unong thukul badang khna tam ha ka jing ya lekai football UEFA European Championship hakarta ka bakhan rusnem ulamin yamal kum unong ya lekai baritam karta ula sya jidru ni nominate na kabenta ka bolksir lane ka bakiong ha ktinungwei ka balondor tang hakarta ka bakhan nyosnem bat unong thepkol uberitam karta bat ha ka kerdan ka bakli du jong ka Spain kata hakarta ka bakhan rusnem uyamal ulami kmat ya ka Spain haki kerdan jong ki kenhun jong ki khenna samla bat ulami kmat nengkong na kabenta ka kenhun ya ka Spain ka bakham hai hausnem arjar arpulai da ka baklalong urang ya lekai baritam karta ban mikman bat ban ya thep golru na kabenta kari tang hakarta ka bakhan rusnem ula job ya ka Copa Trophy hausnem arjar arpusau ya kene ka trofi laju Aisyah unong ya lekai samla bat bitam haka perthai bat lakenyi ukum uwei nak ki samla bat bitam ban ya lekai football uyamal ula kelalong player ban kong ban job ya kene ka trofi na peding kirang ya lekai badan hapok khat prasnem karta wat latang hakarta ka bakat nyosnem henrei uyamal ula pen prasibun ki record na kabenta kari bat ka klub ba u ya lekai ulamin yamal udai urang ya lekai badang khna tam ban mi madan tang hakarta ka bakhan rusnem lai puprasngi ulami mendan nengkong persya ya ka Cadiz ha ka ba ka Barcelona kala job ya kane ke jing hun da arla not goal u player u badang ritam karta ban yarap asis ha ka lempung La Liga tang hakarta ka bakhan rusnem sausansngi ka jing hun persya ya ka Villarreal ha ka arnyu tering benai bapra snem arjar arfulai ha ka baka Barcelona kala job ya kane ke jing hun da laila sau gol u player banang khna tam ban yo thep gol na ka benta kari jong u ke Spain ha ka baka Spain kala job nyau lowei gol Persia ya ke Georgia u player banang khna tam ka Barcelona ban mi madan ha ka Champions League kata Persia ya ke Royal Antwerp tang hakarta ka bakan rusnem ndrepu parasngi u player banang khna tam ban yo mi madan Fast 11 ha ka Champions League na ka Barcelona kata Persia ya ke Porto u player banang khna tam ban yo thep gol ha ka lempung La Liga Persia ya ke Granada da arla argol urangnya lekai badang khna tam ban mi madan
hake El Clasico Persia ia ke Real Madrid. Udairu Uyangges Asis Provider hake Champion League Persia ia ke Royal Antwerp. Player badang kena tam ban mi medan haduk San Peusin na ke Barcelona. Persia ia ke Rayo Vallecano. Shu omdai tanggane Ulamin Yamal ula kelalangru player badang kena tam ban yotep gol bad assist hake Euro jong usnem Arjar Arusau kata Persia ia ke Kroasia bad ke France. Player badang kena tam ban job ia ke Euros final tang hapok kerta ka bakat nyosnem Shisngi Persia ia ke England. Player badang kena tam ban yotep gol hake El Clasico tang hakerta ka bakat nyosnem Shis Paksan Sengi Persia ia ke Real Madrid da ka bajob haduk saula not gol hake nega jingyakun. Ulamin Yamal ula job ru sibun gi kusnam simet kum ka Best FIFA Men 11 2024 Dodo Sport The Youngest Award 2023 Laureus World Sport Award for Breakthrough of the Year 2025 bat giwe de. Naka Barcelona ula job ya ka La Liga jong ka Samoy jong usnem Arjar Arflay Copa del Rey Arjar Arusan bat ke Super Copa de Espana jong usnem Arjar Arusan ula yok khuru sibun ki kusnam simet haka jingyai enti jong u. Kum La Liga Player of the Month September 2024 La Liga Goal of the Month March 2024 La Liga Under 23 Player of the Month August 2023-2024 bat 2025. Shu uli yok khuru yaka Golden Boy 2024 bat IFFHS Men Player of the Month April 2025.